First thing first, rest easy little angel. Am sulak mudur bangai ikan ikan news ikan ikan jingja ni penram ikan ikan pojat ikan ikan kau pun. We want justice for Safira and her family. Pertayukan kum kani mentala iji saban peli kamaman baharu kom lablay kat syabayat balay tangki ku bos ni sudah man kasingi pawas led balikin hadu kani kalong am sola syuban ngel rikasi te brutu play ani wo nga ishir kay fosi fen ban kacha papala jelay riksui ki kray kum no pim dan jip khat kum no pim dan jik say misim loy loy khulung bapi jup that jupo na kani ka pertay ni penram ikini ki pojat ni ki kau pun ni penram ikini ki tlan kjit snamo ni penram ikini ki suat am dan jik teplam ni penram oh ni penram ni penram ni penram ikini ki pojat ni ki kau pun ni penram ikini ki tlan kjit snamo ni penram ikini ki suat am dan jik teplam ni penram oh ni penram ni penram om tang bangin si penram regum gini ki jajan thau mardor hapan kyam baka jingat saja ka jong kiru direct be dekat death sentence. No mercy for these bloodsuckers. Kasor kal ka debi jong kabat khot ben yokem mardor yaki kiken don saja baka ngat direct be si utrai pasti dei bandan jing map yaki no mercy then no mercy hapa ka kam kala de pendep ka ju ka benang pendep yaki. We want justice for Safira Bafli. We want justice for her family. We all just want a kids to live freely. We all just want peace in the society. Ni penram ikini ki pojat ni ki kau pun ni penram ikini ki tlan kjit snamo ni penram ikini ki suat am dan jik teplam ni penram oh ni penram ni penram ni penram ikini ki pojat ni ki kau pun ni penram ikini ki tlan kjit snamo ni penram ikini ki suat am dan jik teplam ni penram oh ni penram ni penram